Poznali smo se prije 8 godina. To je bio jedna ljetna večer, petak u Tkalči. Ja sam bila s frendicom koja je išla s Ivojem u srednju školu. I u biti su se njih dvoje sreli i tu smo se mi upoznali. Da. I onda smo se sreli isto drugu večer i... Znači, nikad do tad se nismo vidjeli. I od tad smo zajedno. Kao da smo se znali od prije, barem meni. Onak je dosta sve onak organski, kao da se onak znamo već cijeli život. U biti da nekak je to brzo, jako je prirodno bilo. I evo, fakat nakon te prve, to jest druge večeri smo praktički zajedno svaki dan. Brzo smo u biti uselili zajedno. No, nakon 3-4 mjeseca. Tonka je dosta ubrzana, hyper osoba, dok sam ja dosta više onak laid back. Ona meni pomaže da budem više produktivniji, a ja njoj da u trenucima kad treba odmoriti, da se smiri. A da ja kad sam u stresu i u velikoj žurbi, neka me podsjeti da malo stanem, da udahnem, da će sve biti okej. To je se u biti u privatnom, karakterno smo dosta drugačiji, ali se u biti tu nadopunjujemo. Ali i u poslovnom u biti, oba dvoje smo u kreativnim branšama, tako da se tu fakat super nadopunjujemo. Uvijek si dajemo nekakvu savjet, kritiku, kad neko nešto novo napravi, tu smo nekako da se usmjerimo. Mislim, svaku večer se nakon cijelog dana izdvojimo vrijeme da legnemo se u krevet, pogledamo nekakvu seriju i pričamo prije spavanja koji su planovi za drugi dan. Ivo je voli krevet. Da, ja spavam po 10 sati dnevno. Ivo ima teorije. Imam svoju rutinu, moraju svi jastuci biti položeni točno na svoje mjesto. Mislim da sam u jednom trenutku imao 4-5 jastuka. Ma 7, imao si nekakvu cijelu teoriju kako se najbolje namjestiti. Dok ja sam kao i totalni minimalist bila neko vrijeme, ali sad sve više gledala sam njega, kako on dobro spava, probat ću i ja, tako da sam isto osvojila, ja sad imam 4 jastuka.